ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯂꯥꯟꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Am-Istv ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯁꯣꯛ 1934 ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯋꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯈꯦꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯗꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖꯌ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥ, ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯟꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ, MP ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ, ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯈꯦꯕ ꯆꯤꯡ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯋꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯖꯕꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝꯗ ꯍꯩꯂꯩ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯟ ꯁꯦꯂꯨꯠ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯟꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯇꯔꯄꯟ ꯀꯠꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯐꯝꯗ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯔꯨꯞ ꯃꯍꯜ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯠꯈꯤ꯫ Department of Veterinary and Animal Husbandry Director की मियंग मखादा इम्फाल वेस्ट की वेटरिनरी मोबाइल यूनिट की डॉक्टर निकिता चनु की टीम अमदे सर्विस रिक्रिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूथ सिंगजमई थोंगाम लेकाई को समदुना लेकाई स्थ लेबा हुई हौदोंग चाम खरा हेना एंटी रेबीज वैक्सीन कापथोक्रे। ngasi वैक्सीन कापथोकपगी थोरंग मरी लेनेना क्लब असigi जनरल सेक्रेटरी थोंगाम समानंदना हौजिक lamdam masida hui howdongda laichat amu oina sandorakliba rabies haribalina asina ekhoi miyoibada sohalakba matamda sohalaktanaba pandamda hida kapthokpagi tharamasi pangtokpani haiki। Manipur da hoji yang kanna sandori ba huida naganba hui hokongna naganba leina asi kitang do rasu ngaphokna ba haiduna veterinary department amadi Am West की मोबाइल यूनिट का खुशम नरगा सर्विस रिक्रिएशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूथ सोई जगह थोंगाम लेकाई सेल लेरिबसिदा होई होई होदों पुनम सामग कुंज मरी मंगा कापथोंनानबा पांदम थमजरी सिदैजा लेकाई वालोबा खुदिमंगनसु हाइरिबा हिदागसे कापथोपिरे हाइरगा प्रॉब्लम सि नादनबा कोई सेक्शन थोराम लखमिनसे हाइबा वखम थमजरी। Service Recreation and Organization of Youth Singjamai Thongam Lekai na sinduna Anglo Manipur War Lisingamaga Chanipan Marfudra Mathogi Lanphamda Imalaiba ki damak thawai na pontha pikraba thoba singi ningsing numit chamaga kuntra mari suba khongjom de thoranga mari lenena club asigi sanglenda thoba singi fojoda club asigi president luchingduna haile katuna kai khunaba gi thoram pangchokre thoranga mari lenena Service Recreation and Organization of Youth ki General Secretary Thongam Samanandana ngasi haurakliba tungi yumbi oirakadoriba angangsing asigi wakhalonda maraiba nungsibagi wakhalon fahonnaba pandamda thauramasi pangthokpani haiki। Maleba ki damakta hoina pontha pikraba Anglo Manipuri War 1891 sida soi club na ngamjaba khara hairang lerang khara kachaba achama thormasi pangthokjabani aduna lakadoriba tungi narun sing angang macha sing chhatra singna punamangna masibu wakhalon masi piba ngamnanaba soina honajabu pawgi makthana tenba brem tanglawjari honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte chasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule। Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi afaba thau hamna bone adom gi khwaidagi maru ariba liver gi damakta di kari section thorang lo birib Novochem health care gi original lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngak thol liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumbagi energy hengalali chaba tumali acidity hantan seasonabio original lipsa 5G Novochem Healthcare na sajaba original lipsep 5G ahum lobada coffee cup ama free da hapchari
matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Cafidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Cafidon cup syrup thakpiu Cafidon cup syrup Reshrapada mariba pau amhane bizari Marai baki dama khongdom landa thawai katkraba achawa sangi mapamda Manipur lenga na ikai khumnaba utkre Also, public in the Am-Istv episode of Manipuri matang sa Nigeria, ni tabi bisina mukana Nigeria.